Nimbano rasyumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Agdanatan dagiti usaran tayo tungan. Kompleton. Buwan, boss. Kahit kasanong arodan. Sige, agsagana tayo. Tayo ba't makigubat, boss? Masapol nga agbanligi tayo. Sayang matigatad agong guna tayo no bilang. Buwan, boss. Iso ang masapol nga agbaligi tayo. Ala, rumor tayo dito pasdek. Kat ipatungpal tayo ti biling ni senyor. Napatay tayo dagiti dua agwardya. Kat agdapay insurat tayo iti papel, babaan ti darada. Ati aking gapuanan iti daytoy, kat dagiti soldado. Boss, imparabaw tayo iti bangkay na, boss. Ala, umadayo tayo ditoy. Boss! Ala tungan, pasgadamon dito igamo aburong, kat ipurwak mo itayan tinabukbukan iti gasolina paset ti pasdek. Wala! Boss, hindi tayo yung oras. Nauraman ti pasdak. Amin ala ko iti tayo pasdak. Nauraman. Sigurado na ito. Amin na pasit ti pasdak. Kat binukbukan tayo ti gasolina. Isa sigurado, boss. Nauraman ti inti pasdak. Sigurado na ito tungan. Tapanan kwarta tayo. Kwarta manan, boss. Tungan. Nga maguling mo kayo. Masapol ang mailimad da ito yan napasamak. Ani Senyor Simon, tinangbiling ka na tayo. Narigatan. Awan, boss. Awan, boss. Amumin da ito, banag. Amumin da ito. Nasayat. Agdiretso tayo ni Jepasdek. Inton bigatan, napadamagan tayo ni Senyor Simon. Iti panagbaligi tayo. Ito. Mabalin natin nga trabi. Nakadanon tayo na itiyo muna at target tayo apakadalonan. Juan, agin na tayo, Bi. Narigatan, numakirangit tayo na pampannog tayo. Madamdama pa. Ituloy tayo timag na. Juan, tayo dito. Talaga adyak makatulog. Parbangunan. Pampanunutag da Victor. Kumusta nga tanti pagnada? Nakadanan dangatan iti kuta da ami? Sapay la kumata mapatay da dagiti rebelde. Kat mairaman ni ami. Kalikagumak launay daytang. Bumangon na kiti. Inakat agdigosan. Basit na titurog ko. Nang sanabanin. Agdigos na tainak ijay asyenda. Ala, kagadwa! Agawaan nyo ti mga ipapulot iti danom! Kaya konti umigop iti kape! Abay agas lamad ang tanagan ka! At nakita ka tao, iti saan unay nga tayo, Pangulo. At nakita ka tao, hindi na parak nagbawas. Asino? Panagkurakit ka, bosor. Kalata ng lamang, hindi nakita na. Anya! Aglawag. Iso ang masapol ang makagting tayo iti kuta dagiti rebelde. Sana bale? Asidig tayo. Huwag ganyan, te. Hindi mo! Dagiti rebelde! Nakaglaw daw son! Agsipot ka na ganap kayo! Dalawagan nga bawan mat kabusor akas iti kunam. Pangulo! Ang mga nutag-tagay mula tinakitam. Saan, Pangulo? Tao, di nakita. Imposible! Asino kumamat ti makadak dito kuta? Duadaman, dagiti lang mga nop. Kan parbangon iti nakitam. Aglawagan, ngam awan mo't tawa mang darup ka datayo. No bilang takabusor di nakitam. Pangulo! Pangulo! Nagpaputok lagi di kakadwa! Pangulo! Patang apusaw! Patang apusaw!
Kapuso! Dalakit din ang raw na tayo! Luwas na! Lumaban tayo! Pangulo Magno! Nasaysayat mo sumuko ka! Tapno awan may pusing at yak! Magno! Soldado kami! Makisarita kami tinasayat para kayo! Sumuko kayo! Tunggu, Teh. Dito dong nga gitimbagam. Nagpagtog dapat ko. Pangatwa! Patayin tayo amin no at sino man dagiti nagbasak dito puta! Uray pa'y soldado na! Saan tayo apahamak? Lumaban tayo! Amin na makita tayo nga umasidid dito yayan tayo! Paltugan tayo! Sige! Lumaban tayo! Sa dami jawa ng bain, adon tinapaltugan ang kakadwak. Ngamsaan kami asumuko. Itian niya ka po. Kakadwa! Lumaban tayo! Ami, nangig mo ka di dagijay akanal po. Nagsardungan lando. Wen, uray ni mga ansong. Nangig naman. Ano na dyan? Iti banda pagkutkutaan damang magma. Adang ka soldado anang raot katakwada. Ito man pa'y nadanangig ko akas laag bugubat iti ayan da abanda. Nalabit adag iti soldado ti karangrangin na, Ami. Anya. Kat, anya karangan tayo. Tumulong tayo kada magno. Saan? Kasta ti kuna ni mga ansong. Naidamag kumad dito yung batang. Ket kuna naasaan tayo makibyan. Anya. Narigatan. Amangan numairaman tayo pa eh. Sabali da. Sabali tayo may. Anya. Manang Ami! Manang Lando! Abay baga ni mga ansong. Umay kayo ka nang. Mapantayo amin ni kayang na. Ha? O sige, mapantayo. Kakadwa! Masapula pumana tayo kailangan dito yung kota. Anya? Apay, mga ansong. Ang mga namayasagmak tayo dito eh. Itamit lang. Sumalot tayo amin. Agawit tayo kailangan kada kiti mabalin tayo pagawitan ni Jay Patat. Panawan tayo pa dito kota. Mga ansong. Dagit ti soldado ti karangrangot dagit ti rebelte di tabangon na kota. Kat dito mo. Lumaparmat dagit ti rebelte. Kat isagmak na tayo. Ang mga nukalat na tayo may magpaksat kada tayo dito. Iso sumalot tayo amin. Sumalot ka mga ansong, mga ansong. Mga song, sumalot tayo warap. Ala, dumnag kayo amin. Tayo pagkaktaramitan tayo. Ma'am Carlota, awan mat da Victor iti kampuda. Adala sumagmamano a soldado ang nabati ijay amang bantay iti kampuda. Kasta. Wah, sayang nga rod ati inluto ta aparakan ko ana. Intod ko latan akad iti soldado ang nabati ijay, ma'am. Ay, adapay nadamag ko. Anya day ta, Ella. Addagayam na puuran apasdak ijay kabisera. Kat pinatay dapay ti dua a gwardya. Anya? Kat kunada a soldado kano ti akin gapwanan, ma'am. Anya? Day ta tinadamag ko ijay kabisera itay. Dagiti soldado? Imposible. Jack amunupod no, ma'am. Ngam oray siya. Jack pa dyan. Ngamin, idi pa'y lakalman at imanaw da Victor. Tanagpabantay da kano. Ano panda dagiti rebelde? Anya? Ang no apay ako nada adagiti soldado ti akin gapwanan iti pannakauram ti pasda. Pudno nga ta, adag iti soldado? Oh, jackpot dyan, ma'am. Imposible day ta adamag. Saan ka mamati? Saan ang maaramid dagiti soldado ti kasta? Good job, Bart. Agyananak, senyor. Di kay agdanag.
Ikang kayo ititagdan nyo. Nang runa pa ita nagbaligi kayo. Senyor, mabitlag. Tayo nagalante kwarta. Ngayon sa gamat para ka na. Patyan nga ta, dagiti tao, a soldado ti akin gapuanan, iti pan nakauram ti maysa apasdag. Pwede dapat yan. Nadadaanan dagiti soldado. Nga ta, amang ano si kamatlaang ti madaksan. Apay kumamat, Anita. Awan, kabutan ko. Ay, Kita tilaing dagiti soldado. Kita laeng. Simon, Mapanak ita ija ayanda, hepe. Kasaritak ida maipapan, iti da ito'y aban. Adun dinapaltugan nakakadwak. Basit kamin, salbag kitde. Bagno! Ikan kayo kayo ti pawayway. Nasaysayap no sumuko kayo. Yan ti maibus kayo amin. Daljaya boses. Kasla malagit ko. Kasla boses ni Victor. Bagno! Ulitin! Nasaysayap no sumuko kayo. Yan ti inot ang maibus kayo. Saan ang mabalin? Talaga natangkan ti ulo na. Piniti, ang mga naglibas na. Urag libas da. Saan da makalisi? Amin ang mabalin na pagnanda dito. At da nakabantay kakadwa. Sabagay, piniti. Iti abagatan. At da ti grupo ni Riliera. Iti matbangir. Ti grupo ni Di Guzman. Kasalong mo dito sumuko piniti. Naskan na sumuko da. Kakadwa! Sir! Sarkan tayo dagiti kalapaw da. Amo yung taramitin nyo! Sir! Oh, dagiti kakadwa. Maglamang dan. Kakadwa! Di kaya palina takrot! Labanan tayo dagiti kapusor! Magno! Sumuko ka! Sika ni Victor. Nakapaturong ti paltungkukin ka. Awanin ti gaway mo. Saan na mabalin? Matay ka! Victor, agbayad ka. Awanin. Natumban. Kita agdag iti kakadwana. Masapul asumuko dan. Piniti, nakita kapaltugan na kakuman sa pinantuga. Agyaman at Galvez. Sige. Alangan tayo amin na paltok. Kat siguratuan tayo. Ngawan si Bibiak amat da dito'y kuta da. Uy, piniti! Siguratuan tayo amat tiliw amin a rebelde si Bibiak. Uy, piniti! Umpiskaran tayo amin ngarmas da. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige. Umuna kayo amat na. Da kayo a rebelde. Kat di kayo tignay ti dakas. Da kami lang itilikudan nyo. Dakas ti mapasama ka na kayo. Nagtignay kayo ti dakas. Nasaya at magtulog kayo kada kami. Kano saan? Ang mga nudakas ti pagbanagan nyo. Sige. Magna kayo. Talaga gaya madakas ti mapaspasamak dito San Isidro, ma'am. wen, padre. Agan anad ka, Padre Ismael. Saan mo't siguro ang mailingid ka dagiti napasamak ka dagiti papadi dito San Isidro? Wen, amok daw tang istorya, nana. Saan ka kadi ang mabutan, padre? Awan ti rumbeng akabuton ka, ma'am. Amok adi nakbaybayan ti Diyos. Kanayon ko malatta ti panaganad mo, Padre. Agyaman na kiti dahi ta apalagip yun, nana. Oh, sige. Panawan kayo pwede tayo.
Agkararag kayo latta. Inat iti kumpisinaryo. At agkumpisar. Sige, Padre. Ella, saan ang mabutang ni Padre Ismael? Uwan nga rod, ma'am. Katsapay ko ma, taawan ti mapasamak kan kwa na adakas. Sapay ko ma. Kamaw dyan na! Naparpag tayo na iti rebelde, tinyente. Wanyalong. Adan iti pagbalodan dagiti simuka rebelde. Asa na nga titan, tinyente? Paliwan tayo pa. Anya ti amo tayo. Ang mga nuad dapay sa bali a grupo a kakadwada. Sabagan! Siya ko na mismo ti may kaputad na gaya mo na di bagbaludan dagiti rebelde. Anaparmak yun. Mayor, Kablawan kayo ti baligi yun, tinyente. agyaman kami, Mayor. At sa pala kumataawanan tinatdapay a rebelde. Ngaglemlemeng kadagiti kabambantayan. Sapay ko ma, Mayor. Ulit at makablaw kada kayo. Teniente Victor Monteverde. Awan na ti amamok alalaki anak kabalot ti Aribelde. Awan nilan to. Agraman ni Ansong apangulot. Agpapan iti selda dagiti babay. Kat awan makita ko nga amamok. Apil mata. Natay nga ta amin dagiti rebelde nga amamok. Natay da nga ta amin agraman ni Ami. Tinyente. Anya tayo dyan na ipadamag iti radyo. Soldado ka no, ti akin gapuanan iti panakatay ti doa security ti may sapasdag. Kan kastamot lang ti panakapor ti pasdag kapag tagilakwan. Wanyalong. Nadamag ko matanda ita. Nakigtutak itay. Idi imbaga tayo announcer iti radyo, babae. At damang padpadakis ka dati. Sino da nga ta? Dahil ti amon tayo. Agar aramid tayo pinasaya para iti dahito nga ili. Ngam kastoy pa iti isubad da. Yang te. No pa kasta. Di tayo latag-tag-tagari. Sabagay, saan mo tapod no? Sir. Ngam no aglablabas dan. Daytan ti saan tayo nga ito no? Rosa, dito tayo pailangan agyan. Ano san tayo pailangan iti balay niya? Uwan manang. Dakkel mo tayo ti balayo. Day kalaang tamasapol adalusan tayo anaimbag. Ngamin, agbobuotin ti amin asuli na. Uwan manang. Kabailan tayo day taatalo. Kaya't kung agkakadwa tayo amin na babae, ngam saan ang mabalin? Iso ang nagawid pa'y dagiti daddo maiti babbalay da manang. Orayin dalaangan ti pakaam mo. No kaano tayo nga agom mo. Uy, Ay, uwan gayam. Numabalin. Kuyugan na ko mamanang. Tama pantanto mat sarungkaran dagiti dadakkel ko. Nabayag adyak nakita idan. uy, matungpal ti kayat mo. Lando, adaklat ta dito kalapaw ko. Nuadda parikot, umay kalat ta dito eh. Weno adda mamu marumbang met amamak. Buwan maansong. Agsisina tayo pailain. Narigatan. Ang mga numay sagmak tayo. Nood talinaid tayo pailain ng Jekuta. Buwan maansong. Victor, amuyo ka din ti dawag. Ti pan nakauram ti may sa apas da. Well, Ante Ella. Ngam sana patsen ti tao. Aba kami ti aking gapuanan iti daytoy. Kastamat ti kunami kan ni mamam. Nalapit nga danalimat amang busbusor kada kayo. Kat inyaramitan da kayo iti pakadadautan nyo. Tinaskan. Sa amin nga inaramid day tabanag. Ta imposible mat nga ramidan miti kasta. Huwag matiho. Aramid lahong dagiti awan panunot nati kasta. Huwag no dagiti tao akayat nati mang dadaal kada kayo. Asino da no bilang? Agasang dayta nga inaramid da?
Pinatay da dagiti dua agwardya ti pasdag. Sada pinuuran ti pasdag. Awan bubot nganda talaga iti Diyos. Sa iro da talaga. Amin na palimad, kat may butaktak, mama. Ante Ella. Maamuan tumot lang ti kinapod na. Well, pudnot ako ng Victor. Maamuan tumot laeng ti kinapudno. Iho, sinurong karka kumamot iti mansyon. Kaya't da ka makalanglang amangan. Sige, mama. Umayat ko. Nasaya at iho. Aguray kami Mangisagana kami iti taraon pagsasangwan tayo. Umay ka, paos lakay. Mapantan iti undag. Kaya jay sangot ipagtugawan ta. Tapno mangit ti sermon ni Padre Ismael. Mawal inga. Umay ka, mapantan. Lakay, kita ang dagiti sumungan. Ha? Senyor Simon, kan ti anak, kan asawa na. Umay da makimisa? Itaman pa'y makimisa da. Mapantakot din iti unag. Tagtugawan iti sango. Iti sango ti pagtugawan tayo, Papa. Mama, iti kastan, mangag tayo anay bagti mensahe. Anya? Niya. Saan niya? Diyo kaya iti sango? Saan? Dito tayong likod. Sige, naday tati ko na yun. Agtugaw tayo nga rodan dito'y kaudyan at tugaw. Kakabsat ken Kristo. Agyaman tayo manen iti Diyos. Iti daytoy nga aldaw. Iti kasta, agdaydayaw tayo iti napateg anagan na. Aldaw ti Domingo. Aldaw, apangipaayan tayo manen iti oras tayo para iti Diyos. Ket maragsa ka na. Gapo taado kayo manen nga enmay ita, makipagdaydayaw iti Diyos. Saan laeng asyak ti maragsakan, no di pa'y ket at adda maragsakan ti Diyos. Ammo ti Diyos ti motibo ti tunggal maysa kada tayo. Saan tayo met siguro nga ginmini sa laeng kakabsat. Tapno laeng maipakita tayo, ada tayo ket man nakimisa. Saan tayo met siguro nga agpampamarang laeng iti imatang ti tao, kang ronaan iti Diyos. Ket dagiti puso tayo, napnuan iti aya. Padre, adaytid ko adonasyon para dito simpan. Kasta ka di, Mayor? Agyaman ak no kasta. Atoy, awatan da ito'y akwarta, Padre. Para iti simbahan da ito'y. Agyaman ak, Apo Mayor. Ket sabali lang titid ko akwarta, aparakan ka. Antoy mo ti parakan ka. Awatan ko mga, Padre. Saanan, Mayor? Umdasin na ito na itidyo apara iti simbahan. Di na ko mapabainan, Padre. Awatan ko ma. Agyaman ak no kasta, Apo Mayor. Gayam. Agyaman na iti mensahe mi tayo iti misa. Napintas, Padre. Agyaman ak no naawatan nyo, Apo Mayor. Nalawag anaawatak, Padre. Nasayaat met, Apo Mayor. Ket agyaman ak tanawatan nyo. Ken ulitek tagyaman iti kwartaan ay tulong iti simbahan. Dakkelin abanag dagitoy a kwarta nga agpaay iti simbahan. Nasayang atmet kay inawat ti padi ti intadyo a kwarta, Papa. Apay kumadi na awatan. Ket kwarta da ita. Asino mo ti taong agken iti kwarta? Kasi imbagayo a rupat kwarta ni Padre Ismael. Ano temo? Mukas tamag na japadi. Da kayo talaga, Papa.
Kasi ano sakit met lang, tinangkin niyo anang tag itik kwarta. Masurunak lang amin kan kuana. Agasam. Di nakit kano awatan ti kwarta para kan kuana. Atay laeng gatad para iti simpaan ti awatan na. Ayun yan. Ini kakiti para kan kuana. Dandanay dinawatan. Hindi pilit ko. Dinawat na matlang. Kasta ka diya, Papa? Agin di pay lang mat na dya apadi. Ang malaan na matlagayam. Solo. Kumusta kayo dito balayo, am? Nasaya at mayat mga ansong. Awan ka di matlang ti madmadlaw yu itiglawlaw. Awan, mga ansong. Nasaya mo kasta. Adayo dagiti kaarupak dito eh. Iso nga awan mati umay makisarsarita kanya. Nasaya at. Kasano mga ansong? Anya ti madamag? Naparmag dagiti soldado dagiti rebelde. Ti grupo ni Magno. Natayan ni Magno. Kat aday ti pagbaludan dagiti simuko akadwana. Kasta kayam. Kasano itan? Saan tayo pailang agsubli, Jikota? Agpalabas tayo pailang iti sumagmamanungal daw. Agpaliw tayo pay. Naday tati ko na nyo, mga ansong. Sige nga ang iho. Mangan kalaan. Ado tinaluto apag sasangwan tayo. Wen, mama. Agbusog ka, Victor. Kalpasan ti pandangan ko. Agsubliak man yung kampo. Wan iho. Maawatak day ta. Talaga lang amin akailiw da ka, anak. Mama. Nakasanumat ngamin. Nabayag adida ka nakita kan nakalanglang anangan. Nagdandanag kami kan ka, iho. Ni mama talaga. Nagsangit kayong samit. Ay na, iliw na laday taken ka, Victor. Talaga, iho. Iso akanayon ka kumamad aso marungkar dito yung mansyon. Wen, mama, hindi ka ganag. Mala, ituloy mo nga rutin timangan. Agbusog ka. Agyaman nakta pinaggamtikid daw ko, nga agsarita ta adwa diti akin nga to apasek ti mansyon. Ante Ella. Damagak laeng, noan niya tinapasamak kada kayo iti kota dagiti rebelde. Ha? Awan ka diti am-among iti kota dagiti rebelde. Anya ti kayo nasawan, ante? Dagiti pinaltugan nyo a rebelde. Di mo ka di kinita, no adda am-amom kadakwada. Ha? Kuha. Awan mo, ante. Apay ka di? Dinamag ko laeng. Sige. Agyaman na kiti panang sungbat mo kadag iti dinamag ko. Ante? Kat, anya nga ron ti plano yo ita. Saan kami ang makasigurado? No talaga nga awanan ti rebelde dito San Isidro. Agyan kami pala dito eh. Ngam, jak may baga, no aging gakaano kami. Kasta ka di? Saan kami apumanaw dito San Isidro? Aging gaadi mi masigurado, nga awanan ti rebelde dito eh. Victor, kasanon no adda masalaw mo a rebelde, nga am-amom gayam. Anya ti aramidam? Ha? Kasanon no napatagkan ka day ta a rebelde? Anya ti aramidam? Ante Ella. Apay akas ti damdamagam. Apay. Adda ka di ammom ajak ammo, may papan ka dagiti rebelde? Awan Victor. Pasensyakan kanyak ha. Hanuan niya laditan ti damdamagak. Ala, agsubli ka na di kampuyo. Pasensyakan iti panang taktak ko kan ka. Ante Ella. Ibagam ko makanyak tipod mo. Adda ka di ammom may papan ka dagiti rebelde ajak ammo? Bueno. Adda ka di am-ammom a rebelde? Ako? Awan, Victor. Ante Ella.
No, anya la dita nga minang tinamdamagakan ka. Awanan naman, auntie. Ala, mapad ka nga rudan, Victor. Kat sumarungkar kanto manan ha. Gaputa ka na yun da ka akailiw. Well, auntie Ella. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta kan, Padre Ismael? Masaya at matman. Rin ako nang natantanya, Padre. Diyak kaya't nga awagan na itinom. No, dahi tati ko na. Awagan ka lang rod itinagan mo. Rina. May mayat agalgan, Padre. Padre, naimbag man pakinayat mo ti umay dito San Isidro? Wan Rina, gaputa taga ditoyak mat. Kayat ko ditoyak ngagserbi. Kastagayam. Padre, sakbay asing mangpet ka dito simbaan. Kaslaad da sa ludsud uli, dagiti tattao. Nga, anya? May papan iti panagbatangtang ti kampana iti tangnag trabi. Pasaray makangda ka no iti batangtang ti kampana no kasta atang natrabi. Anya ti kayat asawan day chay, Padre? Nalabit. Ipasimudaag na ti umadarin nakadat padi ti dayto asimbahan. Kayat mo asawan, Padre. Saan mo nga amo ang mabatbatangtang iditi kampana iti tangnag trabi? Naamwak mo't day kaadamag idin, Rina. No binatangtang daman iditi kampana, ipasimudaag da siguro ti kaadat padi dito'y San Isidro. Naimbag tanadanan ka diti kampuyo, Victor. Anya ti may pay ko, Rina? O may kakab nga awan. Gaputa nagbaligi kayo anang parmak kadagiti rebelde. Agyaman na. Masigurado yung kadi anapaksat yung amin a rebelde? Apay adi naksong batan, Victor? Apay, Rina. Adda ka di pa'y saan mi anapaksat a rebelde? Kwa? Amangan met no adda amom a rebelde, adi mi pa'y napaksat, Rina. Awan, Victor. Yam, anya ti amutan yun. Amangan mo adda pa'y laang dagiti rebelde ang nakapaglaman kat saan nyo idaan natin. Anya? Victor, kaya't ko lang ang masigurado ang napaksyat amin a rebelde. Gapo tadakis da. Wan Rina, napaksat mi da. Awanan ti rebelde iti kota a pinarmat mi. Kasta? Nasayat na? Ngam saan kami pa'y makasigurado? Tama nga no adda pa'y dagiti daddo maakota ti rebelde, adi mi amo. Pasensya ka na. Dagalitak mo ni. Awanan niya nga na? Kabusor ko nga min dagitsay a rebelde. Kat agyaman na, tanapaksyat damat lang. Anya tinaganap mo iti imparamid mo kadagiti tao ta, Simon. Awan! Anya nga awan. Maburibor itati panunot dagiti soldado. Gapotag dinamagan dito'y San Isidro. Nga isudat aking gapuanan iti padnakapuor ti may sapas dat. Tikunam kadikat mamati dagiti tao? Mamati daman kun saan. Awan nagbibiyang ko. Basta naikat iti sakit ti ulo dagita a soldado. Anya. Panagkunam nga ta? Kat naapektaran da? Apay ket dinasaan. Sigurado nga agpampanunot itadayjay at Teniente Victor. Anya. Pasigurado kday ta anita. Nagaramid ka lang iti sakit ti ulom, Simon. Aniya. Taaging da ita. Awan ti masasao dagiti soldado iti dayta abanag. Kan maysa.
Adda komentarista iti radyo anang banat iti dayta a banag. Aniya. Ibagbaga na kano. At inagaramid iti kasjay iti pasdak a pagtagilakwan na. Kat adda apal na iti soldado. Aniya. Kat nalabi. May sakano nga adda iti turay. Ha? Kasta ti bagbaga dayta a komentarista simot. Iso nga ita, agpampanunutan dagiti umili no asino. Aniya. Naturod matdayjay a komentarista ela. Agasem, ibagbaga na nga adda iti turay ti akin nakam iti napasamak iti kabisera. Dagiti napapatay ag gwardya? Kan ti pan nakauram ti pasdak a pagtagilakwan, ma'am? Wan ela. Amangan kanuno adda iti turay ti akin aramid iti dayjay. Taasino kumati makaaramid iti daytabanag. Kat adamatan dagiti soldado iti kuta dagiti rebelde. Iti tiyempo a napasamak ti uram. Imposible kano adagiti laeng gagangay a tao. Talaga nga imposible, madam. Saan da akabailan nga aramidon ti kasta? Iso nalabit apod no timbaga dayja a komentarista. Nga adda kabailan ti tao anang aramid iti kastay. Tapno madadaol laeng dagiti soldado. Kumusta kayong padre? Nasaya at matsar. Wan kayam. Damag ko anapaksyak yu dagiti rebelde. Wen padre, kat adu kadakwada tinatay, ngagpapan iti pangulo da. Agpaiso day ta padre. Lumabalin ko ma. Kat awan ko matagtipin natay. Padre, ngam sana maliklikan tipin natay. Nang rona no iti kastago ba? Padre, pinilit ko dagiti rebelde asumuko. Kaya't may sumukod asi tatalogan niya. Ngam iso dati muna nagpaputok. 5 banda. Iso nga awan tinaramidan ni. No di timang balas kadakwada. Aging gana para magmida. Nakalidliday ti kastoy a mapaspasama. Ang imala, saan ka matkit di ababalawan? Ti Diyos laeng ti makahusga iti dayta. Padre, pagno gayam nga ado ti kinadaki sa mapaspasamag dito'y San Isidro. Tasipod ubi nga, dayta ti is-istoryaan day di mamak kanya. Ha? Kunana, nga ado ti kinadaki sa mapaspasamag dito'y San Isidro. Adda matay, ngam saan amaikan iti hustisya. Ket dayta ti may saa kaaddak ita dito'y San Isidro ang nagkapwa. Ha? Kaya't yung asawan, padre. Taga dito'y kamay. Wen, sir. Dituyak anayanak. Ngam ijay syudad ti dinmakkilat. Gaputa ijayak anagadal iti kinapadi. Kastagayan. Kaya't ko ita pagserbyan ti mismo nga ilik. Sir, daytoy San Isidro. Kaya't ko nga ikasaba kadagiti amin a tao ditoy. Asaan akayat ti Diyos ti kinadakas. Ket rumbeng nga agsardengen ti kinadakas ditoy. Ket agsaknap ko ma ti linak ken kapya. Wan padre, day tamat ti kayat ko mapasamat. Tauray siya, taga ditoy yakmet. Kasta ka di, sir. Agpada ta padre. Ejay syudad ti nagadalak. Ngem andaak dito ita. Tapno agserbi ti daytoy nga ili a nagapwak. Idaw-dawat ko iti Diyos asapay lako ma. Kadagitoy akalikagumta ket mapatgan. Nga awan kuman tipin na tayo. Senyor, nangako iti radyo ti bagbagaday dya babae nga announcer. Nga anya? Analabit at aking gapuanan iti panakapuro ti pasdag iti kabisera. Ket may sangad da iti turay. Ket
Awan matkit diti dinakamat na anagan, senyor. Ngamit maawatan. Da kayo ti pampunteriyan. Anyo? Kasta ti panagawat ko, senyor. Ta sino kumakano ti makabangal nga agarami diti kasta? No di dagiti anday ti turay? Ta saan mat kano amarami dagiti soldado na ita? Ket padpadaksan da lang dagiti soldado. Gaputan na artapan da ida. Anya? Wan, senyor. Saan ka diya da kayo ti pumpunterihan da ita komentarista? Bakit no awan timbaga na anagan bay amon? Angam, senyor. Ngem no saan lata mamingga da ita tao? Siyak, di makalaban na. Senyor. Amangan no mapatay ko pay. Aking kaita, naturad pa'y laang ti apo ko. Kunak asaan na asubraan ti agtanaan. Ngam ad-adaon na latamot. Ay, masapol abag-bagak tumanon inton sumangpot. Kanahikatan. Ang mga numaisagmak ni Elizabeth. Ay, nakapsot ako. Nung ikarikataklat ka apag sirbian ni Elizabeth. Bagbaga akanayon. Tapno saan ang maisagmak. Rosa, mapantay ti grocery. At dagatangan ta ijay. Wan manang. Makapag natalat ta akas laawan ang yaman na. Gapu taawan ti makailasin ka data. Gapu iti nangata ita. Nakawit ta. Ken adda ay glass mo. Iso asaan da ka ang mairopaan manang. Wan, Ha? Manang, kita ang ti masabat ta. Victor, Wan, iso manang. Papanan na nga ta. Daytan. lumalikodak. Manang, awanan. Limabasan. Abi natin mo kinasarita. Saan? Bayam na malipatan na. Kasano dayta? Agparparikot ka matlaan. Saan ka di? Kaputa ay ayatam? Kanayon ka matlaan agpampanunot. Saan ka di? Iso arumbang kumakit di a kinasaritam. Saan mo aliniklikan? Rosa, O anya, kamakamak manang? Kat agsarita kayo? ha? Mabitla nga, kamakamak ni Victor. Ha? Arata! Kumahan. Ayan man ni Victor. Diyak matin makita. Napartakan. Awanan na talaga. Nirina, isuday ta agturong di dayan ko. Ang mga lumay na sinag. Agsublihan ko ni dayan ni Manang Ami. Sige, tumot na rin. Kinamaka mo kailangan ni Victor. Baran makasaritam amanan. Iji di pagturungan ta. Tap na maniklikan ta ni Rina. Darasam. Wan Manang. Mabit lang! Da kayo adwa! Mabit lang! Sursurutan ni tagayang Manang. Aba, dito'y. Dito'y di pagturungan ta. Uy kan, darasam. Apay aliklikli kandak dagi jay dua ang babae. Ino na, linikli kanak kay Maysa. Idi nakadano nun iti ayan ti kadwan. Tinaliyaw ta. Sada nagdardaras apin manaw. Kaya't ko ida kasalita. Yung pinartakan ba pinagna? Asino nga kadagi dyan? Ha? Ang mga matno. Nudaami kan Ros sa dagi dyan. Wala. Ang mga nisuda. Wah, sa pulat ina. Masapul apan kak no isuda dagi dyan.
Dito, Rosa. Dito'y tapilaan. Ano lang, Ami? Saan na tamat siguro sinurot na ijay arena? Iso asaan tamat siguro nga paggad dito. Wan, agi na natabiin. Alpasan na. Inta agatang kadagiti masapsapol ta. Manang! Narina! Iso na ijay! Oh my God. Agawa ka. Mamanatan ni tayo. Wan, Manang! Sinurot na talakit din. Hindi tayo. Mangliklit ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak na surutan dagiti do ababay asur-surutan. Ayan bang asino mata dagi jay. Apay akas to unay ti darasta. Saan ako nga taan nagbidot iti ata? Tangata rosa kan amin dagi jay. Ito yapay siro kudakal akayaw. Ito'y paraangan ni nga agtugtugaw. Kaya't ko ti lumangab iti presko nga anin. Ito yan nga orayak ni Elizabeth. Sumangpat dal jay intong madamdama. Apo! May bagong orasyo, Apo. Kasla sika dito'y padi ijay simbahan. Una, Apong. Anya ti maipaay ko, Padre. Agpagnapagnaat ngamin, Apong. Pamparat ti sumarungkar kadagiti kabalbalayan. Lumabasak ko ma dito nyo, idi nakita kayo. Aya? Kasla, adarikrik na anyo, Apong. Ada, Padre. Nakapsot ako. Awan anyaman na. Nga oray, mataya ko. Ne, apay na yakas na tibagbagayo. Saan abali? Kanapadak ka kumatan ti Apo. Ano Elizabeth? Kanin adamat ang trabaho na. Talaan, tamatanagan para kankwa na. Apay, Apong. Naturad abumanat no kasta a programanan. May isa nga announcer ti Apo. Kastagayam, Apong. Badatan natin kaya't naabanatan. Nang dinam mo, no asino ti makalaban na. Kasta ka di? Juan Padre, ay na, kanayon ko abagpagaan ti Apo, Padre. Ngamkas-kas tilata, adinak tumpalan. Taparakan kwa na, masapol ang maibutaktak, ikinapot mo. Nando, napakamuan tamin ng dagiti kakadwa tayo. Kat barang sumangat da iji kuta. Wan mangansong. Sila daan damit amin nga agsubli. Nasayat mo kasta. Ala, agdiretso ka ni gibalay niya ami. Aguro uray da itay jay. Wan mangansong. Mangansong. Anda masambat ta lalaki. Sino da ita? Naimbag nga orasyo, kakabsat. Kastamat. Siyak ni Padre Ismael. Kaya't kayo nga awisin na simbahan. Ha? Awisin kayo nga umay makimisa iti tunggal Domingo. Tati Domingo, talaga apara iti Diyos. Padre. Mabalin ka di, makiamam mo kada kayo. Imbagak mo ito no sino. Ket da kayo kakapsat. Mabalin ka di, amamuak tinagan nyo. Padre. Ala, sana balin. Uray diyo ibaga tinagan nyo.
Tinasken, ngayam amok ti bagit kada kayo. Kat maragsakan na, nakakita kada kayo. Ay, sige, inakon kakabsat. Tarabayan na kayo ti Diyos. Isugayam ti padi. Talaga gayam nga da padi dito San Isidro mga ansong. Wen nga rod, isugayam ti padi dito eh. Awan da amin dito balay na. Napanamdang ta. Wen nga rod, sana bale? Urayan tayo dan. Sige ba ansong? Mapantay ti deja sirok ti dakala kayo. Tayo jay tangag tugaw. Ijay tanga urayan da amin. Pasensya kayo Nagpakabisera kami ngamin. Ada na pan ginatang ka ni Rosa. Nagpakabisera kayo? Sana bale, nang limnimo kami. Awan ti nakailasin kata kami. O anya, kumusta? Anya ti madama. Nabagaan mi amin ang dagiti kakadwa tayo. Kat sumangat dan di kota. Sigurado kayo iti dayta apang ngadam nyo, mang ansong? Wen, naamiris ko na sa sayat no agsublitan ni Jakota. Tapno maasikaso tayo dagiti tarakan tayo jay. Kastamat yan dagiti mula tayo. Mang ansong. Tiyan mo dagiti soldado, kat awanan dagiti rebelde. Iso asaan da tayo siguro arautin ni Jakota. Mang ansong. Saan tayo abasta may sakma? Makasta. Kidnapan tayo ni Rina, mang ansong. Wen Lando. Nalpasan ti pawayway tayo kankwana. Nga si kaswan na ti pan nakaisubli dagiti daga ngay nag-agaw ti amana. Ngayon manon alawas tayo napalabas. Awan pa lang. Kahit asawan deta. Sana nagtumpal. Mang ansong. Iso akidnapan tayo. Awan sa ti plano na mga ramid, mang ansong. Dapat aging gaita. Awan mo ti pakamuna. Kidnapan tayo. Kat pagikaruwen tayo. Papantan, Anita. Apa di ka pala nakasukat? Papananta? Iti simbahan. Inta kampay idi makinisa. Anya? Talaga ka di adadaulan day ta ulong, Simon? Si Kalaang Timapan! Anita, nasken mahat nga ipakita tayo ti umili. Aman nakinisa ta. Anya? Manulang mat dyan may sa oras, apan nakataktak ta. Ala, ingkakat agpalasan. Sige man langan. Disturbo day ta ang misa-misa. Awan matlang serbina. Kastamat. Sige, umunag kayo lang. May pag-oras mo, padre. Da kayo matgayam apo mayor. Naimbag nga oras yung man. Kastamat yan ka, senyora. Padre. Sige, senyora. Apo mayor, umunag kayo lata. Tayong madamdamapay. Mangrogin timisa. Naimbag nga oras yung manen kakabsat. Nga adda ita dito pagdaydayawan ti Diyos. Aldaw manen ti Domingo. Kat intay agyaman iti Diyos, iti may sa alawas, nga inpaay na manen iti biyag tayo. Kakabsat, ti intay adalan ita a Domingo, kat may papan, iti ayat. Ti ayat kuma, ti mangiturong kada tayo, kabayatan ti panagbiag tayo, dito'y rabaw ti daga. Dayta ti isuro na iti Biblia. Ayaten tayo ti pada tayo a tao, akas iti panagayat ti Diyos kada tayo. Ngem kakabsat, adda kadimot laeng ayat iti puso tayo? No adda ayat iti puso tayo, awan kumangarod ti agiinnapan, ti agpipin na dakas, kang runaan na ti agpipin na tayo. Iti napalapas, adda na ipadamak dito'y San Isidro, kakabsat. A pinatay dati dua a gwardya ti pasdek a pagtagilakwan. Kalpasan na,
Pinuuran dati pasda. Iti panagkunayo, adda kadi ayat, iti daytaan na pasama. Awan, saan kadi kakabsat? Lupod no nga adda ayat, iti kaunggan tayo. Liklikan tayo, ti pumatay. Ma'am, umuna akon iti kotse. Liklikak na kita at tao. Napanan ni Ella. Hindi. Daan ta dagiti lumabas dito ayan ko. Isumat lagayam ang nagdardaras ni Ella atin manaw. Oh, Carlota, nakimisa ka matgayam. Juan, oras ka. Nakimisa ka matgayam, Doña Anita. Natural. Apay, sika ka nilang kaya muna ti makimisa? Kat, naawatam kadimat lang ti mensahe ni Padre. Ha? Siya kat naawata. Sika ngay, naawatam kadi, Doña Anita. Kunam no asino ka analaing launay. Adda panunot ko. Iso anawatak. Intayong Simon. Napandan. Agburburak at alagatit tarak. Numakit kitak dagita at tao. Sampag kiti. Masuruna ko na iti na Japade. Talaga kalkalaparan na. Amunan sakit di asika ti akin kapanunutan iti napuoran apasdak Simon. Kadayo nakapasagitan da dya apadi tunggal inak makinisa. Inton kon paltuga kon. Ibagam lang, senyor. Daming ti mga rami. May banyo pa lagbat. Sige lang. Urnungin na tipong tot ko kan kwa na. Bart, idiretsyon da iti kotse, iti kabat. Kabaret, senyor. What? Kaya't ko tiyag palpaliway jay. Anya, kabaret pa'y tinapilit? What? Ijay ti kaya't ko pagpalabasan iti oras. Iliwliwag ko ti pungtot ko iti dayjay apadi. Itay ta pwede ti pagpalpaliwan ta nga sila ti pagnanadan ni Rina dito asyenda mangansong. Di ta makita ni Rina. Buwan nga rod. Nalabit nga da ita iti mansyon da. Nalabit ta kasdan. Tala, pumanaw tan dito eh. Baliwan tan tumanan ti umay dito. No, Castillo. Natayan ti Pangulo yo? Uwan man. Anya tinagan ti Pangulo yo? Magno. Magno? Ay, song tinagan ti Pangulo daan. Anya itayan tinagan mo? Andoy, ma'am. Kaya't ko asong batam amin dagiti saludsod at kanta. Ang ito, ma'am. Panagkunam nga ta? Katda kayo lang ang agrupo ti rebelde dito San Isidro? Amangan mo adda pa'y amom asabali agrupo, Andoy. Kuha, ma'am. Kuha. Kaya't mo kaditi kwarta, Andoy? Ikan kay didakkel agatan. Basta sumbatang dagiti saludsod ko. Adda ka di pa'y amom agrupo ti rebelde? Malaksin kada kayo? Kuha, ma'am. Awan temo. Sigurado ka? Naamuak ngamin nga dapay sa bali a grupo ti rebelde. Malaksid kada kayo. Yung apay adi kay agsao. Itikas na. Matiliw daman. Apay. Kay kayat yung laangan, ada kayo laang tadda dito yung pagbaludan? Idin to tadagiti daduma a rebelde, kit agpapaimas da iti biyag da ita? O anya? Saan mo ka nga ibaga tinagan dagiti amon a rebelde? Apay ka di, pilitong dakag sao, ma'am. Wan,
Gaputa anak nak ti mayor. Ket kayat ko ti makatulong iti ini. Isa ngay maya, tao mayak agdamagkan ka. Kada kayo. Agsao ka, tapno ikan ka iti dakkel agatan, andoy. O ano? Agsao ka kadi, wan masan. Ayaw managtada ka dito'y kampo yung asoldado, Victor. Anya ti may pahay ko, Rina. Kaya't ka kasaritan. May papanitian niya. Among kadi nga dapay gayam sa bali a grupo ti rebelde dito'y San Isidro. Ha? Ipagarot ko no napaksyat yung aming ida. Ngam at dapay gayam sa bali. Anya? Kinapot mo na? Gap-gapok iti pagbaludan. Napan ko kinita dagiti rebelde a balon. Takayat ko atong paan dagiti ng parparigat kanyak. Ngam tsak ida nakita. Ket naamuak nga dapay gayam sa bali a grupo ti rebelde. Gap-gapom iti pagbaludan? Well, ket ado ti naamuak ityan. Babaeng ti panakisaritak iti may sa abanon a rebelde. Anya dita? Ang dapay gayam sa bali a grupo ti rebelde. Malaksid iti napaksyat yun a grupo. Anya? Nasaan ka mamati? Mapan kayo ti pagbaludan. Si ka mismo ti agdamag kankwana. Andoy tinagan ti kinasarita. Mapan mo kasarita. Ket mapanag na kam, apod no, timbaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ididamdamagan mi kada kayo daytoy abanag. Di wa kaya tekso. Ngam sana bali. Tinapateg. Nagpudno kayo. Sir, Amom ka di tinagan ti pangulo ti grupo ako nang. Ansong, sir. Anson? Oh, well, sir. Amom ka di tayam ti kuta da? Iti akin namyanan, sir. Bangir latikutan. Anya? Kita ikman mo anya ti aramidan ni Victor iti day chain nga ang. Imposible, adi na pabalid. Paibalid na lakit niya. Gapot a rebelde lakit nga. Agdiretso akon ija asyenda. Ijayan ti pagawidak ita. Impagarap ko na napaksatin lagi ti rebelde. Ngam adda pay lagaan sa bali a grupo. Anya? Adda pa'y sabali a grupo, kunam? Wan, ante ala. Ti grupo kano ni Ansong. Anya? Naduktalan nanti grupo da Ansong. Victor, pangaasim. Di ko mapatpatayan ida. Ha? Di mo ko maitulok nga adda matay. Ante Ella? Ipakpakaasik kan ka, Victor. Di mo ko maitulok nga adda matay. Wano madangrana. Sana na sa hapti kasta. Pasukwam latta idan. Asaan anas kan nga adda matay. Sige, ante. Ikarigatak nga ramidan day tasing-asing. Napanin ni Victor. Kasano nga taitan? Amangan no agpipin na tay da kadaami. Kanya nga tati aramidak. Ibagak nga takan kwa na. Ada ami kan lando. Kat kaduan ni Ansong iti grupo na. Ibagak nga tadayta kan ni Victor. Manang ami, agbaligi nga tadamang Ansong amang kidnap kani Manang Rina. Sapay ko matakasta. Manang, nabannog ako na ti panlagnata. Agi na nata pa
Imo nagaya man dagiti kakadwa tayo ang nagsubli jay kota. Wan, Kunak nagkukuyog tayo kadamanong lando. Pinaunada tamad. saan da nga agsubli iti kuta? Aging gaadida maalan ni Rina. Ha? Kasla itala ang amariknak ti bannog ko asumangat manang. Idinto tajak mo't narikrik na idi ti bannog ko. No sumangsang atak ditoy. Talaga akas ta. Aginayatan tapno saan ka unay amabannog. Kumusta kayo na po? Sikamat, patre. Kastoy lata. Nakapsuta ko. Ayan ti apo ko yo. Jaklat na maranaan Apan nagtrabaho, patre. Ngam kalpasan ti trabaho na. Agawid mo ti adagos. Ngayon, amo na ang masakita. Anya ka di ti marikrik na yo, apong. Nakapsuta ko, patre. Bakit nga minal? Pinadoktor na kayo ka di ti apo yo? Wala. At damat agas atong tumarag, padre. Nung awan anyaman na kanya, numatay ako. Anya? Ne, apay nga apong. Saan abalin? Kadakal matan ni Elizabeth. Kabalan ng diabiyag nga uray awan ako. Anya? Nubilang tawan akton, padre. Pakikit-kitam ko mati po. Apong. Sikaan di pangibili na kankwana. Ibilang mo ko maakabsat, di ako. Kapot ang may santon, dito'y abiyag. When, apong? Agyaman na, padre. Apong, kanayon ko mati panagkararagyo iti na marswa. Asilpon na pa iti biyagyo, iti atidog a panawan. Tapno makadinayo lat tatapuyo. Saanan, padre. Agyaman na lang iti Diyos. Kaputagin kaita. Sibibiyagak pailang. Napadakkel ko ti ako. Napaadal ko. Kanmaysa. Bakit akaw na. Nakapsut ako. Iso nga awan anyaman na. Numatayak ikan. Padre. Anya? Oh, Rina. Rabing. Ngam, adda ka dito kampumi? Umunag kan dito kotse, Victor. O may kasukunan. Anya? Ngam, Rabing. Kan may sa? Bukat danan. Agsubli kan tumatladagos. Itulad kan tumatla. Anya? Please, Victor. Umunag kan iti kotse. Tama pantan. Sige. Sa dino ka dito papananta? Ije asyenda. Apay? Gaputa kayat ka akalang lang amangan itaarabi. Anya? Victor, talaga ka di asaan akon anak katagkan ka? Nga oray ibilang nakla ko mo apagayan? Ha? Pangasim, di na kumamit tiklikan, Victor. Gaputa masaksak na ng unay. Rina. Kayat ko nga agbalinta kumaan na sinyad nga agpagayak. Mabalin ka di? Sige. Luday tati ko na. Dagan. Imunagdan iti family house da Rina dito asyenda. Kadwa ni Rina Raja Victor itarabi. No kasta. Saan tayo manan nga agbaligi ita arabi? Kasano itan mga ansong? Agpaliw tayo lata.
Naimas nga arak dek na. Amumat adyak kayat ya arak. Timpi mamlaang mat. Labing ito, Rina. Ngam talaga adyak kayat ti tumintim iti arak itan. Sige. Naday tati ko na. Nakas na nga ron. Mapantan ije kusina. Tanakasaganan ti kananta. Itay pa yung insaganan ni Nana Marcin. Anya ka diya talaga tiga po nang inawis nak ditoy, Rina. Kinunakmat kan ka. Kaya't ko nga agbalintaan na singad ititong dang mesa. Anya. Ala, umay kan. Mapantan ije kusina. Nalpastan ka naman. Iso nga uminom ka, Victor. Di na ko man pagkagkarantay. Rina. Oh, at di kayo naman. Tangay pilitan na. Sige. Patgan ka, Rina. Agyaman na, Victor. Kunak na talaga adinak patkan. Rina. Kaya't ko amawatam ti amin. Di anya. Ngawanin ti relasyon ta. Nabayagan anawaswas ti relasyon ta. Iswasaan ka kuman amang namnama. Ngagsinubyan ta pa'y. Anya. Lipatan mo ti panagayat mo kanyak. Tad-adalay nga masaktan ka. Anya. Akno ng tanti kinapod mo, Rina. Kasta ti kalakanakan ka, Victor. Ngabisaan ka niya. Taagin ka ita. Sikapay lang ang tiyay ayata. Apay. Mapabasol na ka di. No apay akastunak ka ka. Gapot abasol mo ba't lang? Basol mo, Victor. Rina. Bayan lang ko balaan. Gapot ay ipatay ko na di ka makita. Maawatan na ko, ma'am. Amam ka niya. Kagurag-gurag unay ni Ami. Gapot na isa di ayat ng aging data. Ha? Nasaktan at iti gusto, Victor. Kat aging gaita. Nasakit pa lang dahil yung naramid mo kanya. Pinayat na iti gusto. Kalpasan na. Inalikod ang nakuhan. Akas na awan anyaman na. Nasukati siya. Anyaman tihig ng Victor. Rina. Saan ka diyan, anasakit? Saan ka diyan nagtigdawa kung iti pamakawangan ka? Katangasin. Saan mo kuman nga ulit-ulitan day tabanan ka? Gaputawan mo't lang ti Serbina. Saan mo na mapasubliti na palapas, Rina? Lipatan mo ti panagayat mo kanya. Gaputa ulit at manin. Ni Abi, ti ay-ay. Duadala nga dinsag ita iti kotse. Kaya't asawan da ita. Agmay-may sa day soldado. Awan kadwa na sa bali. Kuwan man ansong. Imposible mat ano at daman bilang kadwada. Kat di da pinababa iti kotse. Anya ti pampanunutom nga ramidan man ansong. Agpaliw tayo lata. Ngam mamaykan tayo ti kundaway. Patayin tayo day jay soldado. Ano? Patayin tayo ni Victor? Wen. Soldado day jay. Kat iso ti manganup kada tayo no bilang. Anya? Kagura na dagiti rebelde. Iso akagura tayo matida. Mang ansang. Kat kidawat. Asikan to timang paltog kan kuana. Lando. Kuanya. Maramid mo. Laglagi pam. Kabusor tayo ida. Iso datin numero 1 ang manganup kada tayo. Iso nga ibilang tayo idan akabusor. Mang ansang. Oh, Dejay. Rimuatan. At dadam iti paraangan ti pagnana idan da. Itulog kan, Victor. Siyak din ang sukon kan ka. Isang itulog kan. Saanan? Ingkakat aginan. Rabiin, ang mga nonya pa'y tinapasama kan kay Gidanan. Isa pa'y awan ti paglugan ng mga agpakabisera. Awan parikot kanyan.
Kabalak tag may samag mag. Saan? Naskan nga itulog ka. Sige, aglogan kan iti kotse. Saanan ko nakmet? Sige, inakon. Saan? Victor, Apay. Adda pa ibagan. Victor. Mabalin ka din ng arakupan na. Anya. Arakupan na kuma, Victor. Anya. Victor. Sana ba ni Adina kaya't narakupan? Arakupan ka na ta. Victor. Please. Pagkanak ko. Ha? Kaya't ko amarik na tibara dagiti bibig mo. Please, Victor. Anya da ito nga aramidam, Harina. I love you, Victor. Siya kunti mga agakan ka. Sana. Ibituron na. Pangasim rin ha. Isardong mo da ito nga aramidam. Diyak kaya itong ulitin pre. Sige, inakon. Victor! Mabit lang! Victor! Hindi na ako tinala. Talagaan namin pinsan na hindi pa nakapulis ko iti puso na. At basal amin na itong amin. Aga-agang! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanang ti lalaki. Sige, Lando. Suruto mo, kat paltugam no maikan kay tigundaway. Ha? May turad mo ka di? Wano saan? Mangansong. Pangasim. Saan kumasyak? Di mo kabaalan? Diyak kabalan. Anton, sikan ti mang surut iti dayja soldado. Kat paltugam mo. Wan, mga ansong. Pasingsalangan mo rin ha. Talagang awanan ti panagayat ko kinkona. Amok anasaktan, kan nabainan itay. Ngam nasayat mat. Tapno maming dan. Ha, patok. Anya day jay. Ha, sumpukak dita na puskol aruruot. Asino ti palpaltukan da. Asino di pimatog. Siyak nga tati punteriada. Namindua ka nalbuong dayjay Lando. Napaltugan nga ta ni Anton dayjay soldado. Mga ansong. Diyak napuntahan. Kalata nagpukaw. Diyak ko nakita. Anya. Pumanaw tayo dito Mangansong. Adda mo kadala na pagnantayo. Ha, surutan da. Saan tayo nagbaligi di rabian ng italaw kinirina? Niyang baliwan tayo tumanin timapan. Masapol ama isurot tayo jay kuta iti parang subli tayo. Uwan Mangansong. Agsubli tayo ito rabi. Katsarkan tayo iti pagnana dama. Dito yakpay na ang pasdak ni mamangag palawas idiantaw. Ma'am Rina. Nakaumay ka matiti paraiso. Wan, mangbay? Mangbay. Ang diretso ak iji swimming pool. Mangyag ka iji iti arak. Amo mon ti arak akayat ko. Wan, ma'am. Ang inom manan iti arak. At ang sakit di manan parikot na. Alin? Danggayan na, mangbay. Sige, ma'am. Naimas talaga. Kaya't ko tiraman na. Nalamuyot tayo nga umunyan. Wan, ma'am. May dati kang inaan nga arak dito paraiso. Kasta ka din. Alam, agsyat ka. Bukbukam takupitan, mangbay. Wan, ma'am. Ma'am.
Itaman tayo ang nakaumay ka manan dito'y paraiso. Kaya't ko nga iliwliwag di sakit tinakam ko iti dayjay nga ani. Ha? Di pa'y lang aming jay kuta da tirinaot dagiti soldado. Sabali mat akuta tirinaot da. Mamrina. Ngam sa naman pacheck ang matiliw dan tumat lang amin. Aglang langoy ni Mamrina iti swimming pool. Kat intun mabanlog iti panaglangoy na. Umay manan agitagay iti araw. Talaga dito'y namin liwliwag ti sakit tinakam na. Wow! Nagpo daw di Mamrina, boss! Ha! Inak mo taglangoy, boss! Anya? Kadwak ni Mamrina ng aglangoy. Sige, boss! Boss! Di mo asitgan ni Mamrina. Ah! Alaki din. Mapankan di tapasdak. Kayak, boss! Dito ya kan? Agdar aramitan di tapasdak san ka di. Ha? Namapay ngayon may ka dito. Ako, boss! Nakita ngamin nga aglangoy ni Mamrina. Sakit. Wow! Nakabiting sot ko naman. Umadayo kan dito. Agsublikan di tapasdak. Sige lang do. Tuktukon tiri daw. Uwan mga ansong. Adda ti kotse ni Rina dito parangan da. Isungad da lakit di taunag. Mga ansong. Ang gawin mo! Ina ka dyan! Uwan mga ansong. Lalaki? Asino kayo ang nakastrike dito? Mang ansong? Oh my God! Aday ta. Nawananan ni tipot. Imipik to ada gusti agas ngayon paamot ko kan kwara. Napatlaw ka naman saksak-roy tinitay babae. Nakapunan mga ansong. Itabakon. Awanan kayo itibain! Sige! Magna ka rin na. Nuagkid-kid ka. Paltugan ka. Saan ka pairagad dito? Utar ka randang! Dita ti may bagay kan ka. Sige, dita kan. Mga saan! Di nakiragad dito! Ratatan ka! Nagiti awanan ba yung Arabel? Di daklat tarukatan dito. Agbayag kayo itinangina. Umay kang itikanyam. Manang Rina. Teka! Ratatan nak dito! Natangsit ka na pa. Nga oray nakarakad ka. Ratatan nak dito! Sana mabaling. Isatap na makapangan ka. Subuan ka. Anya? Isatibilin ka niya. Saan ka kanwarukatan? Nudikat subuan kan. Tapno makapangan ka. Anya? Mabit lang ha? Oh! Atoy! Agna nga katasubuan ka. Tarang ka ng kumat! Diyak kayang timangan ityag na sa bilong na! Pumanaw kang dito sawag! Nagdila kayo timangan. Saan nyo apilitan? Talaga ang natangsit. Bayan nyo ang matay itibising? Masurunak na rugma ng ami. Kinugtaran na kitin ti plato nga adda karga na amakan. Sayang pa'y day dyan. Kasano itang manang? Anya ti plano damang ansong kan kwa na. Agtalinag abalod dito'y kota.
agyaman na kiti panang paunag yu kanyak dito yung mansion nyo, Doña Anita. Awan na nyaman na, Padre. Napintas gayam dito yung mansion nyo, madam. Ito lang ang makaumayak dito eh. Di ka mat ngaming pimas pasyar dito Padre. Ito lang ngamin anay ka na kiti gundaway ang nagpasyar dito yung banda. Kaya iti kan labas, iti ka bisera ti nagpasyara. Sarong karak na kiti tao. Kaya't ko ayasidag ida iti Diyos. Aw-awisip ida nga umay makimisa iti tunggal Domingo. Kasta ka di, Padre. Uwan, madam. Kat oray da kayo. Oray kanayon kayo ang makita ijay simbaan iti tunggal Domingo. Palagipan kalata. Asapay ko ma, ta itultuloy mo ti umay tunggal Domingo. Wala. Talaga matakasta ti aramid, Padre. Masaya at launay, senyora. Tati Diyos ti mapadayawan iti kastangar aramidon ti tattao na. Wan gayam, ano ti kayat mo ang meriendaan? Agpaisagana ak kaniin siyang. Saan na yan, senyora? Agpakada akon. Ta adu pa ababalay ti sarong kara. Anya? Ket agyaman akmanan iti panang paunog yu kanyak diti mansyon nyo, senyora. Awan na nyaman na, Padre. O sige, itulog kan iti cake. Musik tayo chay apare. Disturbo iti pagnak. Manaktak iti irurwar ko kuma. Rumara ko na. Ustarik ti ko check. Siguradong agur oray itan ni Amiga Conception. Agsusugal kami manan. Madam! Madam! Apay! Ni Ma'am Rina! Mapugpuga, madam! Anya! Ada ka na nagsarak idirabe iti family house yun siya, madam. Kat intalaw da ni Ma'am Rina. Hawin, madam. Kastati ko na ni Bakit Marsing. Kinapudno na. Nunjak pwede magas ijayanda na na Marsing. Tanang ipanak itinalom apapaya. Jak ko manaamuan tinapasamak, ma'am. Hindi rinok atak ni Nana Marsing iti pan nakairakad na. Imaya ko na adagos dito yung mansyon niyo. Anya! Sana mailasin idan ni Bakit Marsing. Na nakamaskarada ka na, madam. Anya! Anya ti kinunam. Nerina, kinidnap da idirabi ije asyenda. Simon, hajak mo ti aramidag. Maburburi-burarak. Sino tinang kidnap kan kuana? Hajak mo. Hajak mo, Simon. Agulay kan. Ang mga nudakas ti mapasamak kan ni Rina. Bakit di? Sino tinang kidnap kan kuana? Sino? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iko na mga ta, kat mapatay na ami. Nagbidot ka. Ay, nakarit ka. Gapot na nakarakadak dito eh. Ngam na maikanak iti gundaway amang patay ka na. Talaga ang patayan ka. Sige, panawan kan dito. Rukatan nak dito'y ami. Awanan kayo tibain. Makarukatak kaya dito'y. Patayan ka! Kasta tinistorya kanyak ni Anton, manang. Anya! Idi agdada nga agpalpaliw iti asidag ti family house da Rina. Nakita da Victor kan Rina. Inarakop ka ni Rina ni Victor. Ngam saan ang nagkutkuti ni Victor. Isuan nila ta ni Rina ti mangar arakop kan kuana. Kalpasan na. Agkan na kuman ni Victor. Ngam indurunan ni Victor. Anya! Kaya tasawan da tamanang. Saan nga ay ayatin ni Victor ni Rina? Idikwan? Imanawan ni Victor. Kasta? Ngam, among ka di mana? Imbilin ka no ni Mang Ansong asurutan ni Anton ni Victor. Kat paltugan na. Anya? Ngamin, saan ka no ama iturod ni Lando nga aramidan dayta? Nilandutin mo na abinilin ni Mang Ansong. Ngam nagkadkad ni Manong Lando. Anya?
Sinurot ka nun ni Anton ni Victor. Pinaltugan na. Ngam saan ang napuntaan. Kat lahat anak po kaw. Kasano itan manang ami. Talagang agbalinan akabusor tayo dagiti soldado. Tani, pinapaltugmatan ni Mang Ansong ni Victor. Idinto taam muna mat agayam nyo. Sana may lingad dahi takan ko, ana? Gaputa idi pa'y laang nga muna ti panaggagayam nyo at alo. Rosa, kasano ikan dahi tamanang ami? Amangan mo dumteng to ti aldaw, ada kayo kan ni Victor ti agpinaltok. Adto yung tika ninyo, Apo. Mangan kayo, tap na pumigsa kayo. Apo, agyaman na, iti panangas asikasong kanya ka. Rumbang laang nga asikasun kayo, Apo. Apo, sakbay, Apo mo sayang. Anda ipunmetkan ka. Saan kayo pa'y apumusay, Apo? Tumngag ka, tay bagak tipon no. May papanikan ka, Apo. Nga niya, Apo. Anda kabsat mo, Apo. Kabsat ko, Apo? Wan, inaunang sika. Lalaki. Dua kayo ini nga aday di puderme. Iti day di apong mo adalmas. Gapo tamarigatan kami ini. Kan saan na kayo? Ama ikan itinaranyag ama sakbayan. Nudwa kayo nga iwanan me. Iso nga impaampun me. Tikapsat mo. Ano niya? Impaampun me iti agasawa abaknan. Inyawat ko ibi kini Mrs. Tobias. Mrs. Tobias? Ayan da nga rod, Apo. Kanayon ko iti akailiw ti kabsat mo, Apo. Iso akanayon ko mo't ibi asarong karan. Ng pagamuhan taping manawlan. Anya? Nasakit tinakam ko iti day ti agundaway. Gaputa impanawlan ti kabsat mo. Kat impandan iyay syudan. Kat aging kaita. Agdadapay lang iti syudan. Tsaka mo no anya syudan tinapananda. Anya? Kaya't ko kumaama kita ti kabsat mo. Sakpay amatalak, Apo. Kaya't ko ama kita ti rupana. Apo. Sapay ko tabakitak pa'y sakpay Apo mo saya. Patsik na unay nga dansong ti akin alamid, senyor. May sagaya maribelde ni Ansong. Kunak tumet. Kanibusanan nan. Isumot lagaya mo di pasapsapol ko kadagiti tao. Ket di da masarakan. Tagayam rebelde. Patsik na iso na tinangitalaw kini Mamrina, senyor. Tawanan ti sabali. Kasta ka di. Sige. Agsaga na kayo, Bart. Rautan niyo ti kota na. Senyor. Abalan niyo ida nga oray na kayo lang. Senyor. Simon, dagdapok iti kampo dagiti soldado. Ibagak tinapasama ka ni Rina. Kat imbagak nga aramid dagiti rebelde ti pan nakakidnap ni Rina. Anya. Apay anak pang kati kampo dagiti soldado. At di mo man lang pagbagakan niya. Tapnoan na. Tapno lakdandak. Saanan, lipatan pa'y lang day taguram kadakwada. Napatag ti biyag ni Rina. Kat dagiti soldado ti makaispalkan kwan. Teniente,
Sigurado nga ta dagiti rebelde tinangitalaw kay Nerina. Dahil pati di tayo mo. No pa'y kasta. Aramidan tayo ti pagdabangan tayo. Pasukuan tayo dagiti rebelde. Tenyente. Sapay lang kumata sumuko da si tatalogod. Tapno maliklikan ti pinili. Kunayo aping musay ti inani iti kapsat ko. Anya tin patay na. Kagay, agpilit ka amang mo iti dagdabanan. Ipagaktipod no kan ka, apo. Ati inayaw, kat pinatay da. Pinatay da. Juan, pinatay dagiti dakas at tao ti inayaw. Sino tinang patay, apong? Apo, Ibagayo no asino tinang patay iti daydi inami, apong. saanan anasken ama amuam, apo. Anya ti basol ti inami. Taapay a pinatay na. Awan ti basol na. Nasingpet ken napintas ti inayo. Apong, kayat ko amaamuan no asino tinang patay iti daydi inami. Ibagayo ko makanyak. Dagiti pasurot ni Senyor Simon Alban. Simon Alban? Ti Mayor? Wan, apo. Iti anya arason a pinatay da. Binilin ti asawa ni Senyor Simon. Dagiti pasurot da. Apatayan dati inayaw. Gaputan na amuan na. Aputot na kayo ni Senyor Simon. Ulitin naman ti kinunayo, apong. Dayta ti puno, apo. Ni Mayor Simon Alban ti amayaw. Surutan kayo dito adalan kakadwa. Na magsipot kayo. Kasigurado. Ada langit at lawlaw dagiti rebelde. Pasukuan kayo da. Kat sapay lang kuma, tasumuko da. Senyor, sana kasapulan dagiti soldado ti tulong ni. Pagin lalaing damat. Injayak ti panang tulong yung kadakwada. Yung kuna dakit din asaan. Senyor, napagad ti mapanitik ko ta danson. Anya. Santo ba kinabalan dagiti pulis? Nagsublidan. Gaputa pasig kayo amin atakro. Senyor. Ngumala. Sapay lang kung mga rod ta maisubli dagiti soldado ni Rina. Senyor. Ngita punasik pa lang tigura ka dagiti soldado. Ngum inton may sublidan ni Rina. Kan mapaksyat da dagiti rebelde. Mga rami daktumatan iti pamuspusan. Tapno mapapanaw dan ditoy. Naulpit da, apong. Pinatay dati inami. Awan basol na kadakwada. Yung apay a pinatay da. Awan basol ti inam, apo. Gaputan ni Senyor Simon. Ti aking basol iti akin. Apong. Pinagay ayaman na ti inam. Pinayanak kayon. Pinagbayan na kayon. Saan lang tupay amaikan inayo. Iti para kumamot. Kada kayo nga anak na. Apong. Siyak iti tinaturad. Amapan ang kidkid daw. Iti kwarta. Para kada kayo. Kaputa maasyanak. Iti na iti marina nga inayo. Saan ko akap-kapin na ano? Dahil di inayo. Imbil
lang ko idi. Takas pud no nga anak ko. Apong nasimpati na ayo. Napintas pa. Binutbuton idi ni Senyor Simon. Pinangtaan na idi. Napatayon na tinayo. No saan nga umanukot. Iti kayat na. Awan pinaaramitan na iti inam. Iso nga intultulok na natan. Iti kayat ni Senyor Simon ang mapasama. Awan ang puso a Senyor Simon. Sigod ang papaay iti inayo iti mansyon na. Kat kinursunada ni Senyor Simon. Kat da kayo iti kabsat mo kibunga na. Apong Imbagak daytoy kat kapo. Tapno sakpay amatayak. Maabuam iti napudno iti pinataw. Kat yunay-unay ko ka. Adi ka agipalas ako. apong Di ka pumatay ako. Naglaki pang kumatay ta. Nigayam Mayor Simon Alban ti amak. Awan serbina nga ama. Nasakit tinakam ko kan kuana. Ket oray pa'y naamuak nga iso ti amak. Jak bigbigan nga ama. Malasong! Malasong! Ang tabong ti soldado ng tarong dito kuta. Anya? Soldado? Basta ti kunan tagiti tagawan-awan. Agalarto kayo! Amo ng tarong dito mo! Baka mo mandagos na kiti kakadwa. Agalarto kayo! Malasong! Ano? Sila na kayo! Agsagana ka nani. Malansong. Umagan! Masapo nga agsagana kayo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kailira, da kami ti makaamu ang makirangat ka dagiti rebelde. Surutan da iti adalam iti akin kanigid. Barang da iti dalang ngagturong iti kuta dagiti rebelde. Pangkam, no talaga abalod da ni Rina. Wanta niyan, te. Ilibas mo ni Rina, nalawag. Wanta niyan, te. Pana? Nasiputan dalaki diti karga kayo. Napuntaan yan dagiti kakadwa. Aglinit kayo! Lumaban na. Isugatin mo na pimaltog. Agalarto kayo! Kasaluitan ta niyan, te. Napuntaan dagiti daduma kakadwata iti pana. Sana bali. Tamingan ida dagiti taga-agas tayo. Magpalpaltog naman lang eh. Ano? Saan ang lumaban dagiti soldado? Nagpaputok dagiti kakadwata. Ngam di damit la pumaltok. Lando. Ang mga nunaamuanin ni Victor akaamang tan ti rebelde. Anya? Dahil tatiga po na saan na ngagpaputok. Kasta nga. Nagpaltok man ang dagiti kakadwata. Lando. At da nga ta napuntaan kadagiti soldado iti panagpana tayo itay. Napuntaan nga ta ni Victor. At da sabidong dagiti pana. Lando. Ay, Jack maawatan tiriknak. Di Kasama. kayo panunod iti sa bali. Lipatan mo ni Victor. Kabusor tayo, ida. Malawag. Saan kami akabusor? Di kayo paputok! Di kayo paputok! Saan kami akabusor?
Awan yung tanyente. Insardong dang tagpaltog. Umay kami makisarita ka na kayo. Saan na kayo labanan? Pangas nyo. Sangwanda kami. Saan kayo magpaltog? Di nyo patsinti bagbagada. Apaman ang masiputan tayo nga umasilid na. Paltugan hidan. Mga Tsong, anya nga tanong dunggan tayo pa nga umuna ti bagada. Taplan nga. Tapno kang maganda tayo. Sana mapalin. Isuda tinagbasak-basak dito ayam tayo. Iso labanan tayo ba? Mga Tsong, Dito ti may isa. Matamaan. Tanyente, at na tamaan na kadwa tayo. Lukas na. Lumaban na. Sige. Labanan tayo da. Tanyente, talaga lumaban na. Men! Open fire! Madaman tiramen. Iti day jamanda. Mapana ka jay. Sumyasya. Tasapulot tikko ka dagiti rebelde. Aglingoy dak dito eh. Ha? Paano? Nagdiso iti amay ko. Damdanyawan. Dito lang din tilumaban, soldado. Mabagtag tao lang, babanti pagtuko. Hilumaban ka. Kakabo! Hiluman nyo! Tungulong nyo tayo tingin na! Ipan nyo dito na! Kaya makipinaltog kami. Talaga asaan ka sumuko ah. Ni Tanyente. Ayun na. At ba natamaan nakakadwami. Sa pagkakapsot da. Napo itipan nakapuntada itipan. Saan min sakit di akabailan ti makirangit kadakwada. Nasirib mo't dagiti rebelde. Masawap ti magno! Huwag na ba? Agulawak. Gapo itipan nakapaltog ko. Nasaan di ba na? Delikado. Awan sa tigaway nun, kaputag kakapsot dagiti natamaan ni Tipana. Sakit awan ni Victor. Kasano na doon? Ang mga numatay na giti kakaduan na punta ni Tipana. Masapalamat aming dana yung bag. Panagkunagkat at sa bidong na giti Tipana na itama kadakwada. Gusto magkakapsot na. Sige! Absalon tayo kakadwa! Kakadwa! Salot! Nuno kasta. Ni Victor di impanda ijak ko ta. Juan, ang basugat na. Napaltugan. Anya? Di tapan. Ani! Di na kun intaw talag. Awanan na giti soldado. Nagsanod dan. Mga Tsong, Agsubli tayo ni Jakota. Ngun masapol nga dalat tagbati dito nga guanawan. Tamangan no agsubli da. Ado tayo ida masiputan. Apay kadi papagayam. Nga adda dagiti tao a masapul a pumatay tapnulaeng mapagustuan da. Kasi ti mapaspasamak ita dito'y ili tayo a San Isidro. Anya dagiti mabasa iti pagiwarnak, dagiti may padpadamag, kas iti pan nakapabetak ti may sapasdak. Aging ga ita, saan pa nga amuno asino takin gapuanan. Taapay. Anya ter aramidan dagiti maseknan, dagiti pulis, dagiti adday ti turay. Taapay nga gingga ita ket awan nut ti pan nakasulbar dayta anapasama. Wanno pudno kadi? Ati akin gapuanan iti dayta ket addamot laeng iti turay. Asino dayta nga adda iti turay papagayam? Tingata bisin mayor? Tingata mayor? Tayo kunadan papagayam. Awan ti palimad asaan alumtaw. Maamwan mutlaeng ti kinapudno. Nauray kasano ti panangilemmeng mo iti buyok mo apo nga agturay. Rumuar ket rumuar tulatta. Kaano kayo nga tignay da kayo nga day ti turay. Anya ka mo yung aramiden. Bueno papagayam.
Tapno malay-ayan tirik na tayo ita. Dito man timay sa sunata nga intay denggan amin. Unay kan, Elizabeth Apo. Kunakmat kan ka, adi mo unay sobraan ti bumana. Amangan, umadaksan ka. Apo, Ay, madimanan tirik na ako. tiagas yung apo. Mabitlaan talaag. Agtumar kayo. Bakit ako na po? Saan anas kandida? Naaklon ko nga umadanin ipapatay ko. Apong, Iswatong palam, dagiti pilpiling ko kan ka, Apo. Para iti pagsayatan. Ano ito mga so? Naipangat ka tiagas kan ko na. Nasayat. Damgis lang tinapaltugan kan ka. Kat napakatan kami pen, iti agas. Lando, kumusta ni Victor? Inak kitaan. Saan? Bayan pa lang aging ga iti punigsa. Napakatanin iti agas. Lasta mo tanda iti daduma kakadwa tayo ang napaltugan. At dadwa na tayo. Dua tinapaltugan. Ang samit kita grabe. Isa matamtamin da ka. Lando, Sige. Dito ka pa ilan. Tayo na kumusta ang tika sasad mo dito. Nautapisukat ko. Kan maditi pagi ka. Maditi pa nakarimak. Kasla agulawag. Kumusta ang tirik nam? Lando. Sika. Wen. Siya. Di ka ganag, Victor. Kompleto kami iti agas dito. Anya ti kahit asawan dito. Apay nga da ka dito yung kota dagiti rebelde. Gaputa ka mga rebelde. Ano niya? Punutin baga. Kas makita mat, Victor. Adeg yung ko paltog. Nagipinal to itay kada kayo. Lando. Ita niya aga po nga da ka dito eh. Anya ti napasamakan ka. Apay ang nagbaling ka rebelde. Di mo kadiak mo. Akabusok na kayo tilindag. Awan basol may tilintag. Lando. Ala. Agi na nakakit din. Agpatigsa ka. Kasi katikalasag ni kadagiti kakadwam a soldado. Aniya. Damag ko nga dagiti ko tayo ni Victor, Ami. Pinaltugan niya. Awanan kayo itibay. Kat ita, maamuan nan iti kinapudno iti kinatawal. Amay saka rebelde. Kat kabusor na ka. Mapunas ti panagayat na kan ka. Gaputa dakis katang. Dakis kayo! sawang ti kayat mo asawan. Maikurso kayo iti pagbalutan. Nang runakan kaayok ka. Aramidak ti amin tapno magulok kay ti pagbalutan. Bantayan niya na yung bagday iti soldado. Di mo karkaran iti nakairakadan na. Huwag mga zong. Hoy, siga soldado. Agtulnog ka kada kami. No di mo kayak, nga uloy ang dakan. Namnamaan nyo dito. Agtong palak iti kayat niya. At dali kami. Umasidag. Kumusta ka, soldado? Ami. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.